Pinia dapa bir talong pen nili sami deng mir kiling pi non bir tang ton pen arju ponek tha. Pinija khonchik lo ni phaing koraisi urmiarni adaba porpen karbilo charlia song ameipu arideng pen lama pangjar ponlo laso penapi karlitang pratap chandra tokbi lapen gandhiram timung atma phan chiki mopon jaimega tengpen article 244A papleng sirak nangji lapen anti drugs awareness aputhak baikta pachejengpon laso penapi karbia khya phan nongmi kiwan pi APSC UPSC ki unduna tuma phan archopon lapen sai ki claim kidam kiminai anong e branch committee tuma phantami archupon lesson c article 244A border issue mate adoya hoya puthak pen chenglok pregjama ki mang ki pachun serak jia phanpura karbiang long autonomous council KAC phan pinpura lo memorandum tami pajarpon sipini 66 years ki pleng long pelabang so arni le tum katalon long abang kene tum ni arong pon perfect sabel pini labang so katalon na long nile tum pini ladak KSSI hemalong nilum katalon bonalong nilum dak UPSC kiun dun abang phi masami tumar chupon lapendak APSC kiun dun abang phu masami tumar chupon lapendak NEET examinations kiun dun candidates tum masami tum students tum masami tum dakar chupon lasini orong olo litum karbi lo chale song pen akimang dakar be hawar paching turnang karbeng long paching turnang dak elitum long rilong pat paching turnang pen litum karbi lo chale song karbi lo ke chali la ansu se kipa prang bonji phani tum kabori long pen pini nilitum la pusong kar chupon long bang ke karbi students there ni nilitum kar chupon long bang ke tum ning arong pon perfect lo na sini litum ning thepon lo pini labang so mai long sami nilitum dot pen matene tum kolom sami nitum ron pot la litum ke ron pon amining bang gelalo je karbi anglong along riso ijangatum karbi riso ijangatum lanso se loki charli hin paprang nonang tapen loki charli hin anso se pathek donang pen sinitum bangso ki mang pen nitum kolom sami tum ron ponlo ingdeng trokebra trok karbi students day mate foundation day amelong alohiaman pen KACEM Prabhat Chandra Taro Karbi Cultural Society amepu humsing be anparta Karbianglong Autonomous Council KACEM MEC Board Chairman mate authority atum chitongdun anparta Karbilo Charlie song claim bari matum chitongdun si alira lon pen ingdeng trokebra trok KSA Bart Anniversary mate Karbilo Charlie song mahangke thegarni alira lon pen talon ponlo Dr. Tuliram Rohang Sarpansi to follow. Alang lilitum karbilong rifan khe fan muiprang kijokji kewanji kilongji kiunji pichunji farmansi alang liapor dak Guwahati to Delhi an asai kam duko joini salang dam nang koklo ate mahadap dam des tame chokchedeji lase nilifan alang liak kulik soi puse nilifan dang nang chotoi dunlo lase nili thegan terminal tu mathengnu sar hoi pen ilitum kadu kawi karbianglong dorap chom ilitum duan karbia khei pen non student atum non kewangji iprang ki misenji afansi nili kadu e phane chuning ritikanglo nalitum kirangkia long cheng lo holiday chuning bangke holiday long cheng bang sita chuning bangke sunday pina sunday a holiday long bangsi muni tum priority pirong lo boy pisa pininga na bangke karbi students day amen kachelong pen pinia bangke first day lo as holiday karbi anglong atokano sitame kopi athelo pini ke bon po bangke la bangke Karbilo Charlie Sonto Manke Tegani po Banke Talon Pon Loglo like a proud moment lo Karbilo Charlie Sonto Pan Ate Pini Arnia Banke Isi recognition Kelong Arni Pusi Niltum Deng Ponlo Pini Laso Ke Deng Ponologo Long Niltum Dr. Tuliram Rohang Alangli Ajak Ding Klui Madu Klema here Sai Abanke Alangli Las Dak Laso Auditorium Holo Long Pen 2023 Aninkan 2023 aningkan alangli laso auditorium hall long pensi students day 21st July ke students day pusi alangli declare ponlo na pen council pen EC je papas pen karbi students day pu bangke amen chelong pon loglo news report Harsing Ronghang KATV news
RS Gandhi query ke do kokajok saikati kiamo arlong kapang bopatumon kahino lapen towar kana hok erajok Assam Chamach Dur Sangha ACMS asong Vice President Avinash Ghatuwal atumpen sodak pen kachesong padopon. Socheng Dhenta constituency ang kangarlo Parko Pahar Northwestern Range ke parlopon Nonai Panimara Adimalong RS Gandhi query kai kiamat kangreng klungajok penang an ronga ratatum kisung chitong nanglo Karbianglong lake Seranglong pusi Karbia kheatum hok Bonta Socheng Dhenta constituency Nonoi Panimara Podimalong Kilir Singh Anglong ke parua saisi Klempon rongke ningduk mimi পঞ্চায়তৰ এই পানীমৰা ঠাইত আজি যি কেঁচাৰ দুটা বহাই পেলাই যি ৰাজ্যৰ অশান্তি সৃষ্টি হৈছে অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে গতিকে সেইখিনি আমি ৰাইজে আজি এই অঞ্চলৰ 50,000 ৰাইজে বহুত দুখিতত আমি আছোঁ আজি এই কেঁচাৰটো চলাৰ পিছত আমি আজি পানী খাব নোৱাৰিছোঁ আজি তলত যিখিনি মাইনিং ব্লাষ্টিং যেটো হৈ আছে মাইনিং ব্লাষ্টিংত আমাৰ বহুত ক্ষতি হৈ আছে আৰু যাত যেটো বাৰুদৰ যেটো গেছ সেই গেছত আমি প্ৰদূষণত মানে বিয়পি পৰে আমাৰ ৰাইজৰ বহুত বেমাৰ হৈ আছে আৰু এইটোৰ যেটো ৰাস্তা 40 টন 45 টন ইয়াত এইটো ৰাস্তা চলে য'ত নেকি 15 টন 12 টনৰ কেপাচিটি ৰাস্তাত 40-45 টন এইটো ৰাস্তাত গাড়ী চলে ডাম্পাৰ অভাৰলোডত তাৰ কাৰণে আজি 20 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আজি অৱস্থা মানে বিধ্বস্তৰ অৱস্থা হৈ গৈছে আজি Lesi RS Gandhi query banke ingha veknang jipusi Assam Chamach Dur Sang hapen KAC kachari pon CM Dr. Tuliram Rong hangaphan chuningri padopon খেতি পথাক এইটোৱে আমাৰ ৰাইজৰ এটা মানে চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ জনালো হয় মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি যেহেতু ব্লাষ্টিঙত আমি ইমান অসুবিধাত পৰিছোঁ যে আমি বাৰুদ গেছত আমি ইয়াত থাকিব নোৱাৰা অৱস্থাত হৈ গৈছে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ CMক তুলিৰাম ৰংহাং ছাৰক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে এইটো পাৰমিশ্যন কেতিয়াও দিব নালাগে DC কাৰ্বি আংলং DCক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এইটো কেতিয়াও পাৰমিশ্যন দিব নালাগে আমি আকৌ DFক কাৰ্বি আংলং DFক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এইটো কেতিয়াও এইটো পাৰমিশ্যন দিব নালাগে কাৰণ আজি আমি ৰাইজে ইমান ভুক্তভোগী আছোঁ গতিকে ৰাইজৰ যি ক্ষতি হৈ আছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজি চাওক আমাৰ এই ঘৰখিনি আজি আমি এই মোবাইলত ফটো দি দেখাব বিচাৰিছোঁ আজি এনেকুৱা ঘৰ ফাটি আছে আমাৰ ৰাইজৰ সাধাৰণ শ্ৰমিকৰ ৰাইজৰ ঘৰ যদি এনেকুৱা ফাটি কেতিয়াবা ইয়াত ভূমিকম্প হ'লে গোটেই ৰাইজ কোৱাৰ্টাৰত যিমান মানুহ থাকিব সব মৰিব লগা হ'ব গতিকে যাতে এইখিনি আমি আপোনালোকক ফটোৰ আকাৰে দেখুৱাই আছোঁ মোবাইলত ফটো মাৰিছোঁ এনেকুৱা দুখৰ ওপৰত ঘৰ ফাটিছে গতিকে আমি CM তুলিৰাম ছাৰক ৰঙাং ছাৰক আমি অনুৰোধ জনাওঁ যাতে এনেকুৱা পাৰমিশ্যন যাতে নিদিয়ক আবদ্ধভাৱে যিটো পাহাৰ খনন হৈ আছে সেইটো যাতে বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক তেখেতক আমি আমাৰ ৰাইজ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ Socheng Dhenta pen Bharat Phangcho KATV News Bokajan Municipal Board ke parlo Rinti the rong marjong ward number 7 aratatum towar kilong penapot ning karong si amahang phu bena sonsi thekponlong Lakhada me Bokajan town ke parlo Karbia rong erong veta non ponta kachelenga towar kilong dun de penajok ratatum aningkan kisung chitong nanglo Bonta non hejong Bokajan Municipal Board ad hoc committee pen kangwai pon Rinti the rong marjong ward number 7 along pen Ward Commissioner Akihai Horo Tokbi Alangli Ronga Saratumpen Jingbai Jingsaisi Ronga Rat Kachelenga Varsai Misenangji Pukama Thapen Thangnat Afan Avipin Satami BMB Chairman Sardili Beaphan Juningrialo Pajar Dampen Sen Gravel Pathok Ponsi Ratatum Ajo Phirlo Vecheng Vithia Hota Towar Kahin Nopen Akisung Kejok Kelong Penapot Ronga Rat Do An Akihai Horo Tokbi Lapen Chairman Sardili Be Lapen Mankido Lakhain ko raisi Borjan MEC constituency Surjarong Phar Atumaphan Ninga Klongpen Choropon Rinti the rong marjong arong arat do an aninga rong si alanglitum asai ki claim kidam kimi senjia phanta ahirjumi hang pidunlo athe kam ki claim jia tum pute malom pensi ang thek longji sita
Abarim Bokajan Municipal Board Chairman Binod Kumar Sa ke Ningkan Pho Kidet Penta Isonnata Kemisen ki claim kida makirap thek ponlong liputa ningje ponrinti. News Report KTV News. Pinya Berta ke Lansi Kangton pon iklo, Domi thak me Kardong.